Ka Cabinet Committee on Economic Affairs balakli da Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi kala menjur ban penteri bat maramat bat penyaj ya ka projek Surak Greenfield Corridor Highway Project 4 lane ka basispa an ripun prapo kilometer na maulingkung na jan Shlong ha Meghalaya sa Panchgram hajan Silchar Assam. Ya ka nika Surak an penteri da ka hybrid annuity mode ha ka jinglut ka bankot hadu arpo arajar praspa an ripusaw klur tingka. Ka jingjrong jong ka project kalong hadu shispa an ripun prapo kilometer sa kibenta ka Meghalaya bat arpo kilometer sa Assam. Kani ka Greenfield Corridor kan pensuk bat penkeluj ha kalit kawan jugi kali na Guwahati sa Silchar bat kan pensuk ya kalat penyesok sa kiwaypat ki jela kum ka Tripura, Mizoram, Manipur bat kathan Barak Valley ka Assam na kanongba Guwahati bat ka penduna ru ya kapor ha kalit kawan. Kani ka Surak kan pensuk ru ha kajing penyesok ha pedeng ka Assam bat ka Meghalaya bat kan kentiaw hikam khayi pateng bat ka roy kapar kenthop ya kajing kiyo jong hikam karkhana ha Meghalaya namar kaya lingbai hi karkhana penmi dobilat bat doyong. Nalur kata kani ka Surak kan pensuk ru ya kalit kawan jong nong Shanghai perthei na kari bat bari kibawan na kakat lingsun Guwahati Shillong bat Silchar lingba ka Surak NH6 kabaladon lupa ka penyesok ya ka Guwahati sa Silchar bat kaban kring ya kinongwan Shanghai perthei syakathan syatei lam mingi bat kentiw ya ki kam jungok kai. Kani ka Surak kan ya lingba ya ka Ribhoi District, East Khasi Hills, West Giant Hills, East Giant Hills District ha Meghalaya bat ka Kachar District ka Assam. Bat ka banyarap ban penduna Shibun ya ka jingkapnya jong ka Surak NH6 kabaladon lupa bat ka banyai ringkat bat ka PM Gati Shakti National Master Plan. Ka jing penyasok jong ka projek kalong ru ba kiway ki Surak ba ki ba kenthop ya ka Surak ba NH27, NH106, NH206, NH37 ka ba pensuk ikilat penyasok sa ki Sorba bat ki Sorrid ki ba kenthop ya ka Guwahati, Shillong, Silchar, Dieng Pasok, Umlong, Pramer, Klitriat, Ratachera, Umkyang bat Kalan. Hadian baladam kani ka Surak Shillong Silchar kan shim ya ka benta ka ba kongsan ha ka roy kapar jong kathan kan penbhai ya ki jing penyasok ha pedeng ka Guwahati, Shillong, Silchar, Imphal, Aizawl bat Agartala. Kani ka projek ka penyasok ru bat ka jing themu jong ka sarkar halor ka Atma Nirbhar Bharat ka ban kentiw ya ka jing tei bat plilat ha kalyang ka Aikam Aijam bat kentiw ya ka roy kapar ha Meghalaya, Assam, Manipur, Mizoram bat Tripura.